how organiza partido PUDD iha sukusia how koordinator postura ilaku. Viva Pelpe! Hodilori fila falite ni Belobo General Tarmataruag bakar governo iha 2028. Tuirmai ami se fo tempo minuto rua ba itini belun Jose Reis usi korendor PUDD posture lakunian atu bele atoni declaração tempo no fatina mi fresh. Diak how declarated may hene may uluk na nine how respeto ba presidente partido PLP honi struktura tomak homos presidente municipio honi struktura tomak nebema kene nomos ba nebema organiza raka yane respeta nomos ba militante sira nebe makturi hawain how respeta boa tarde how may declara hanesan ohin la hanesan how organiza partido PUDD iha sukusia how koordinator postura ilaku how compete ho partido bot ruai harilaku preklin hot senerte mes ohin lorna hamri ke fatin dane how declara katak amine eman be organiza ame atau konese ami ha dili to municipio agora halai ba fatin selop tambay dane antes nya to sai nya nunca mais ato kolerian lai estrutura sire mi metin how ba buka osam berha hamuris tin partido lai sai no bahaya partido democrático nebe ma ko declarona senhor Alberto ida nemaka ami senti ladia ita hamrik nafatin ya partido idane semaka tu tomata baita tambah ida nemaka ohina mai hene how amni struktura tomak ya sukusia ale tol nolori sinen po apo tomak ba pataur atu lor baya naba tambah ida nemaka how karakolera ne how ni struktura suku to ale nebe maka iya naba mos iya harim bandera mos iya naba organizado nemaka baikus karik apa proporsa na patina para ambel ba organiza amine master nebe maka ne atulori mai iya pelpe ne pronto iya suku sia de tulur sine ne obrigado barak.